You mentioned earlier about like your experience sa pageantry, no? Unya murag people see it as a very glamorous industry. Murag Yes. the glitz and the glamour sa stage, Yeah. makita nimo beautiful Ay, ladies. nagkatawa ko pa karon. Ano Wala kay lang. serious gyud ako. Dili, actually, tinood man good. Nagkatawa ko Yeah. because it's true. Yeah, so Oo. karon daghan kay ganahan makadungog ani no murag unsay mga untold Stories. stories Ooh. sa pageantry that you're willing to share lang ha if you Okay, don't yeah, mind sure. ganahan Of lang ka course. mo Yeah. share. Oo. Like for example, I'd like to ask how much does it cost to join a national pageant? Kay I would think and I would like to believe mahal gid siya. Yeah, it is super mahal. Super mahal gyud siya. Like, you can't just jump in and join nga kay ganahan lang ka. Yes. Di gyud pwede. Di gyud pwede. Suko ko. Hugot lang ito for sure naka-experience. Unsa din experience firsthand? Kuan, this is not me ha, kay kanang, when I joined Manggod, I really told my management that time nga, kuan you go, naglisod you ko financially. Yeah. Based on the experience of my other co-candidates, maabot yun millions. Millions of Wow. pesos. Unya walay assurance nga makadaog. Yeah, wala assurance makadaog. And bisag makadaog ang premyo sa dili mo Di Kuan, yeah, diba? kuan ang return of ang investment ROI no, mo rag later pa. Yeah, oo. Unsa ang imuhang mga gibuhat para makasugakod ka atong imuhang journey Kato, pagkapilog Miss Universe? nakakuan jud ko kanang pabagay jud kag naong I really had to put myself out there once again. Nga kanang magsuot kog letters for possible sponsors. Yan, yeah, I Ikaw sent tanan nangunay ana. Yeah, ako'y nangunay. Of course, ang management that time, they also did their part for my costume, ana, and then for my outfits. It was very difficult kay sa financial aspect. Medyo struggle gito. Let's just say kana na lang no. Di na ako mo go into detail. Yes, yes, yes. I respect Medyo that. struggle gito siya. I'm very thankful lang pod sa akong family kay they knew nga it was very difficult. They came in to help. Lisod pod gito siya because I was appointed manggot at a very short notice. February 18, ug ako masayop was the official press conference, and then I was appointed to represent the city of Mandaue for Miss Universe Philippines. February ra pod siguro, yeah? Oo. So we had to do photo shoots and video shoots within a span of 2 days. May kay gamer sad ka. Oo, Daghan murag- ka gibuhat. Yeah, as in like nanagod tweet point nga behind everything bitaw all the glitz and the glam nanagod point nga kanang iniguli na ko muhigda na ko sa sahog niya muhilak ko like uy nya nigtaw-taw din man naghilak okay imo na magyud gisudlan ana gani man kay choice barugan na nandiyan nimo nya I knew na jud from the start nga kanang medyo low na gid akong chance ato. I know I it's was so about to point rare. that out. I know it's so no, I know No, it, not that I want to point out nga Yeah, wala yeah. kay chance, but I just want to point that out nga kana financially challenging na gani, napajoy mental challenge nga murag you feel like dili jud feeling nako dili kay ko kadawog despite nga yung nanin nga kwarta nga akong gigasto or gipagawas. Yeah. Naka-feel ka na. Oh, I knew man from the start nga. I don't know ha, it's so weird. I felt na gyud nga wala ko'y chance, but at the same time, I really pushed through. Kay I know man good after ato, I really had a feeling gyud that time nga after naadyo opportunities maabot. Diha na lang ni magitanaw nga side. Kuan jud ka, half filled jud ka nga pagkatao. I try to be. No, kanang I don't know, I felt it lang gyud in my gut nga after jud ato, ko ana ni maabot siguro mabawi ra ni tanan. Nahurot gyud akong savings and gyud like na-deplete gyud ko ato. After ato, wala ko'y trabaho. I was looking for a job for almost 2 months. Grabe no. Yeah. Oo, I was looking for a job and then kapoy jud kay every application ako sa trabaho like puro rejected kay online man to nga trabaho akong gilok into because I was also considering nga nature na sa ako ang profile na anagi opportunities which Yes. kato hosting, modeling na anay mga ingana. Lisod na if I work in corporate. Wala jud ko kitag trabaho niya na ko, Lord, ikaw na yung bahala. Gikapoy na ko, hands off na. Gikapoy na jud ko, wala na ko nangitag trabaho. The moment nga ako nangitag work, Naniabot. na ini-message na ko. Then, moto. Akong gidawat ang iyang offer na ni trabaho na din. Naay kuan Vic, naay stage ni mga ano may tawagan na ha? Kana betong mura kag mentally, physically, syempre mag-workout pa kanya, financially draining kayo niya. At the end of the day, mura kag ni-invest og negosyo niya, nalugi ka. Actually, nana ang feeling na ko. If we were to be transparent this time about everything, yeah, there was a point nga I felt nga ni-sink in na gyud siya nga, this isn't what I want to do, man di ay. No, yes, I've been joining pageants ever since. And ka-remember ko, I feel lang na the pageants were one of the ways for me to
to speak out my mind. Mm. Kay remember magug ko pag high school, nga na ko nga ganahan lagi ko mag-reporter, di ba? Yes. And everything niya. Nagpray jud ko ani nga kanang Lord may ta kanang hatagan makasuway ko kanang makastorya bitaw ko kanang mura kong spokesperson. Yeah. Wala ko mag-think about pageants. Yeah. And I really believe that pageants was one of God's way of showing me nga, okay, diri tika ibutang sa pageantry. Yes. Kay a beauty queen is a spokesperson. Mm. And mutuod jud ko I was able to fulfill that role when na-trending ang ako ang Yeah. closed door interview. Yeah. Ko, wow. Ha? Like, seryoso ni? Like, ha? Wako mag-expect ato. Kay, dagan bito kay mutag na kung wako kaila. Luzon, Visayas, Mindanao, like, mo message sila nako sa IG and Facebook nga, how they felt nga, the impact of what I said, nga, they felt nga it was kanang, nakarelate daw sila. Unsa nga part ato? Sorry, wala ko ka. Closed door Nakabantay ko nga interview. ni viral, but unsa nga chunk sa imong gisulti ang ilang murag nakarelate sila? It's Or more was of it- katong what was the empathy question? What and was the question? relatability. I forgot. Okay. I've always wanted to share my thoughts. Yes. Good about life. Yes, Nga na bitaw yes. mga reflections nako. Thus, Yeah, thus the The podcast. Nga na bitaw niya. Nga na bitaw makita nimo sa TEDx. Yes, TED yes. Talks. TED Talks. TEDx. TEDx. tama man sad. Oh, yeah, di ba naman Yeah, yung yan X? na pa yung X sa high, Oh, ang TED Talks, di ba? Mo na akong gina-envision nga, hala, uy, makasway, bito ko ng Bagay TED Talk, ka, kanindot, ka. ana, uy. I would be able to do that in a huge nga platform nga Miss Universe. Yeah. Okay, ko. Kani siya ha, very controversial na siya nga question, but people say that pageantry is romanticizing issues. What are your thoughts on that? Kuan, that's a very interesting question. In the pageant industry, manggod, not everyone most of the people in the pageant industry, mas mayor manggod nila ang industry. It's ma-emphasize na manggod ang, di gid na to ma-deny ang fact na makita na bitaw na it really is a business. What I hope na this would emphasize, kani bitawng the value of each woman representing their Yes. cities or regions. Not forgetting that ba. Kay when we become too business focused manggod, mawala na manggod ang essence. Yes. So diha mo gikan I think that's where it comes from. When we lose the value of each woman, their advocacy then becomes a business. Nga, ay, okay, kanina lang, kay nadi ko'y connection for kuan, sayon na to isod. It's a very sad reality. I think it's important that we have to bring that up, no? Kay, especially for young ladies who would want to join, I think before you join a pageant, it's really essential for you to really know yourself. Yes. Because makaibaw magog ka, what do you want to stand for? Unsa man gid imong barugan? I would advise you not to join nga kanang baby girl pa ka. Oo, okay ra nang kanang mga For fun. for fun lang, ana. Pero ayaw lang dali Yes. In between, try to reflect lang po si mong self. Bitaw no, what's an issue sa society nga murag affected kay ko nga kanang that I think would really require a change. Nga simply just by speaking up. Ana bitaw. Na for me, ako akong advocacy, it was in relation sa universal healthcare. Yes. It Kay was a nurse very man big ka. thing sa ako kay I was one of the people who was helping Cebu in the implementation of universal healthcare. And it was very close to my heart. Okay. Oh, so nga na ba? You can't just say manggod nga I stand for this, but how strong are you fighting for it? How much do you know about it? Hana bitaw. And when you do that, and when you get to join the pageant, diha naman na musaka, diha naman makita nga, Diha na i-shape. diha na mo shape ang substance sa pageant and the woman representing that pageant. Hence, mabalance na ang katong ang business focus Business, yes. of the part of the pageant and the value of each woman. Wow. Makuan ba? Did I make sense? Yes. Pahanap ito. Yes. It totally makes sense. And I like the fact nga wala nimo siya gi sugarcoat ang mga nagpalikod ng mga Yeah. issues or mga pangutana sa kadaghanan pod nga mga tao. So going back sa imuhang pagka-nurse. Karon unsa man ang imong gipangbuhat para magpadayon siya? Ano katawa ka? Kuan actually kanang wala na ako gi-pursue ako ang pagka nurse karon kay nabito ko'y wako kay ba phobia ba na murag na ko'y phobia sa hospital. Same to. Wala jud ko ni nasulti di ay. Mo ba? I never said this out loud. Pero kuan siya no murag so gana
ironic siya Yeah. nga nurse Oo. ka. Yun sa man mo pag-internship nimo. Wala, I had to go through it. Well, during the time sa akong internship, I've experienced panic attacks. Oh, really? Yeah. Third year, fourth year ba to nga, nag-kuan nag-rounds, diba? Kuyog ang amo ang instructor, kuyog ang mga nurses na jud, and students pa me. And then, kilid na ako was a patient with a mechanical ventilator. Paglingin ako, shit, murag, ari magyud ni ma-assign ako di pasyente. What if ari siya ma-assign then mamatay siya tungod nako. Hala, nag-blackout ko and nanigahi akong kamot. Hala. Yan nag-hyperventilate ko. Nag-panic attack jud ko like ana niya. Nakikauban. Nami ako makauban yan. Ana ko sa kauban. Nawa akong pananaw tabangi ko. Nga na jud ko. Sa moto ako'y nahimong pasyente. Dito ni mo na figure out nga na kay Dito na ko murag na-realize nga, kahadlok sa I hospital. think this is not going to work if I stay in a hospital jud. I tried working in a hospital for a few months. Nya naagi hapon na siya. Muhuot akong dughan niya. I'm still trying to figure it out pa jud. Naabit ay part na ko nga I still want to go back sa hospital. Ako kay inigsud ko sa ospital, naay murag certain smell ang ospital nga murag naay Murag Lysol. balik nako nga murag Murag kanaw Lysol, niya murag no? nagsagol-sagol ang mga Disinfectants. yes kana siya nya murag masimot na nako murag mobalik ang mga memories nako kay namo go experience before nga kay kani siya reality magid ni nga mahal gyud ang healthcare sa Pilipinas. Up until now, ang akong family dili mi ka-afford og private hospital nga if magpa-admit mi. Siguro check up pwede ra pero if admit dili jud makaya. So mo nang nadyo ko'y trauma sa hospital kay I was really like when I was in college akong mama akong gi-hospital kay among gi-hospital kay nag-bleeding siya ba. Nya pagkahuman kay pag-abot dito ko na bitong nigtan-on nimo sa left kay naay nagkaton ay nag-ventilator, diri na ay gi-resuscitate, nga Yeah. naay mga Sa blood ER diri. ni? Yes, Oo. unya grabe to sa una oy. Ang kay bakon si pinaka di na ko malimtan, naa sa ospital ako mama unya nag-bleeding. Di ko ganahan i-demonize ha kay dili tanan kay naay mga maayo nga mga medical professionals. Basin sad isa ko mo judge kay basin sad sa iyatong kakapoy tungod sa kadaghan niyag workload niya gamay ra kay siya. Yeah. Pero gitubag jud mi niya nga time sa ha kay naay mas kamatyonon nimo diri. Oh, yeah. So murag kato nga time murag dito ko na trauma kay murag bata pagod ko murag 17, 18 pagod ko nya murag ko lalain na di ko ganahan nga mabalik sa ospital. Tungod atong experience. Tungod atong experience nya murag tungod kay nag-bleeding ako mama nagsige sad mig pangita og blood donor. Okay. Nya lisod gud kayo ang pagpangitag blood Yeah, donor kay as daghang kay in- requirements dapat mapasar ka sa BP, dapat non-smoker, dapat wala ka nainom. So murag tagalapo-lapo ko where like tulo ka blood donor gud akong gibak and forth og dala sa Soto. Hantod na ni match nga isa. So stressful jud guys ako at a young age ha. So mo nang dili gud okay sa ako ang ospital. Murag wala man siguro ganahan og ospital. Yeah, wala, oy. Wala man siguro Walay ganahan. ganahan gyud Murag mo di ba? hospital. Murag Yeah. kuan magid siya murag as much as possible di gid ganahan Yeah. mo fraud diha. Mo induce gyud siya og stress, uy. Mentally, Yes. physically. Mo nang believe kay ko sa mga nurse gid na to, mga doctors kay murag underpaid, di ba? Yeah. Overworked. Wala sila choice. Actually, na sila choice. Pwede sila mo abroad. Pero Yeah. like for the love of service, Service. ba? Yes. Murag they do it Oo. for us, 'di ba? Murag Oo. saludo lang jud kay ko especially pag pandemic. Grabe kay ang ilang sacrifices. Yeah. Yung mo nang speaking of like atong na trauma ko sa ospital, mo na karon if mosud ko, naadjoy murag certain nga murag Yeah. naadjoy murag May ana ba? phobia, Murag, no? Marking ana. unsa man, do you see yourself like working as a nurse? Yeah, I have a feeling, na sad. Puro lang feeling, universe. I have this kanang urge nga I want to overcome my fear once and for all. But we'll see. Naghinahinay raman sa jud ko ron. Oo.